A o ngwane se ratehang ke a o dumedisa hape ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke na le wena hape thutong ya letsatsi la kajeno. Mme re tswela pele re ntse re nka thuto e ne re motheo wa thuto ya boKriste. Ka jeko lena re tla ama ditaba tseo re reng ke sepheo sa Bebele. Sepheo sa Bebele. Ngwane se ratehang, Modimo o fane ka lentswe e leng Bebele ka sepheo se latelang. Tseo ke tla kopa hore re tle re di shebe mmoho le wena. 1. Ho boloka motho sebeng le tsuong ya sona e leng lefu. 2. Ho ruta le ho kwetlisa bana ba hae bophelong ba kgalalelo. Taba ya 3. Bakeng sa ho phahamisa kganya ya hae. Re tla bua ka tsona boraro ba tsona tjena re hlalose sepheo sena dintlheng tsona tse tharo tse qetang hore ke bue ka tsona hona jwale. Ha re hle re ye ho ya pele. Ho boloka motho sebeng le tsuong ya sona e kang lefu, e leng lefu. Ho tloha sethathong, Modimo o bopile motho ka sepheo sa hore a phele bophelo ba thabo le boiketlo a le dikamanong le yena. Sebe hoba se kene se ile sa senya sepheo sena se setle sa Modimo, e leng hore se sentse thabo le boiketlo e sita le tsona dikamano tse mofuthu dipakeng tsa motho le Modimo. Ha o senyehile ditaba tsa sepheo sa mantlha sa popo ya motho, ho ile hwa sala lefu, e leng boemo bo kgahlanong le bophelo. Le ha ho jwalo, Modimo a susumeditswe ke kutlwelo bohloko le lerato le tibileng ho motho, a batla tsela ya ho mo pholosa ho lefu le tsiko yohle e tliswang ke ditlamorao tsa tshito ya hae. Kutlwelo bohloko ya Modimo e ne ebile sebetsa poelano dipakeng tsa Modimo le motho. Ho haha poelano eo ha e ya ka ya eba fela ka ho romela mora hae e leng Jesu Kriste. Jwalo ka re bona lengolong ho Baroma kgaolo 5 temana ya 8 ho isa temana ya 9. Empa hape ebile ka ho fana ka Bebele e le lentswe la hae. Ke itse ha ya ba taba ya hore a romele mora hae Jesu Kriste fela, empa hape o boetse hore file Bebele e le lentswe la hae. Lentswe leo la hae leo ke le hlalosang ke re ke Bebele le na le matla a ho hlalifisetsa motho ditopollong e ho Jesu Kriste ka tumelo. Ha ke re shebe mantswe ana a boletsweng ke moapostola Paulus ha ngolla Timothy ya lengolo la 2 temana ya 3 temana ya 15, kgaolo ya 3 temana ya 15, mo a reng, etswe le bonyenyaneng ba hao o hlile wa tseba mangolo a halalelang a lokelang ho hlalifisetsa ho bolokeha ka ho dumela ho Jesu Kriste. Mantswe ana a moapostola Paulus o na ngoletse Timothy. Lentswe la Modimo kapa Bebele ke mpho ya Modimo. Motho o lokela ho e sebedisa ka lerato lohle le ka tsebo ya hae, hape e tshwere bophelo. Ha o sheba ho Johane kgaolo 5 temana 39 ho isa 40 moo ho thweng le botsitsa mangolo ka hobane le lekanya hore le na le bophelo bo sa feleng ho ona. Athe ke ona a mpakang, empa ha le rate ho tla ho nna le tle le be le bophelo.
ngwaneso ya ratehang, le ha Morena Jesu a entse mehlolo e mengata haholo, ha se yohle e kentsweng ka hara Bebele. Tsohle tsena tse kentsweng ka hara Bebele ke ka sepheo se bolelwang tjena ke Johane ho kgaolo ya 20 temana ya 21. Empa eo e ngodilwe hore le tle le dumele hobane Jesu ke Kriste, Mora wa Modimo, le hore ka ho dumela le be le bophelo ka lebitso la hae. Ka nnete ke moo ke neng ke hlalosa taba ya sepheo sa pele, leng ho boloka motho sebeng le tsiung ya sona e leng lefu. Ke ne ke leka ho manolla karolo e re ke tla ho ya bobedi, ho ruta le ho kwetlisa bana ba hae bophelong ba kgalalelo. Sepheo se seng ke ho bona hore badumedi bohle ba kwetlisetswa le ho rutwa ho sebeletsa Modimo ka toka, esita le ka kgalalelo yohle. Thapelo ya boprista Jesu Kriste o rapelletse balatedi ba hae kapa barutuwa ba hae hore Modimo Ntatae a ba halaletse ka nnete yohle. Temana ya 17, kgaolo ya 17, temana ya 17 ho Johane. Hona ho etsa hore lentswe la Modimo kapa yona Bebele e be fetwa lesedi tseleng ya batho. Bohle ba atamelwang ke lefifi ba iphumana ba kena leseding la nnete ke Bebele. Jwale taba eo o e bona e tiiswa hape ke Pesaleme ya 119 temana ya 105, moo ho thweng lentswe la hao ke lebone la maoto a ka, ke lesedi tseleng ya ka. Tabeng yona ena ke mane moo moapostola Paulus a ngoletseng Timotheo a re ho yena, lengolo lohle le budutsweng le na le molemo. Ka nnete ke a leboha, ke kopa hore ke fetele karolong ya boraro, sepheong sa boraro, ho phahamisa kganya ya Modimo. Ditaba tsena tse boletsweng e leng sepheo sa Morena Modimo ka hore fa Bebele ka lentswe la hae e leng Bebele, e leng ho boloka motho sebeng le tsiong ya sona ho tsena tse ke boletseng ka pele, le ho ruta le ho kwetlisa bana ba Modimo ho phela ka kgalalelo. Hang ha di phethahala bophelong ba motho, kganya ya Modimo e a phahamiswa. Ha setjhaba sa Modimo se halaleditswe ke nnete yohle, kapa se na le lesedi maotong a sona, ntle ho tikatiko, se na le bophelo bo nepahetseng ka hara dikamano tsa bona le Modimo. Dikamano tsa bona di se di matlafaditswe, mme kganya ya Modimo ya phahamiswa. O ka bona taba ena ho lengolo la pele la moapostola Paulus ho lengolo la moapostola Petrus, lengolo la pele la Petrus, kgaolo ya 4 temana ya 11. O ko e bale ngwaneso. Ruri buka ena e bitswang Bebele ke lentswe la Modimo, mme ka hara yona ho fumanwa moralo wa Modimo wa topollo ya motho o kekeng wa fumanwa kae kapa kae, ha eso ho tswa ho yena Modimo ka sebele sa hae. Ka hara buka ena ho bile ho bolelwa mokgwa o batho ba ka mo kgumamelang ka ona, esita le kgona ho mo sebeletsa. Moralo wa Modimo wa topollo ya motho ka moo o hlahiswang ke Bebele o etsa hore Bebele e be buka e fapaneng haholo le dibuka tse ding. Ho etsa mohlala,
ke ka hara Bebele moo re balang taba ya hore Modimo o pholositse motho ka mohau ka Jesu Kriste ka tumelo. Hona ho paka Bebele e le lona lentswe la Modimo le tshenolelo ya hae. O ka fumana taba e tiisang taba ena lengolong la moapostola Paulus ho Bakorinti kgaolo ya 2 temana ya 7 ho ya temaneng ya 10 e bolelang tjena e reng ha re ke re bale. Empa re bolela bohlale ba Modimo e leng sephiri, bohlale bo patilweng bo Modimo o bo lokisitseng pele dilemo di soka di ba teng, e be tlotliso ya rona e leng ho seng le a mong wa marena lefatshe lena ya botsibileng, hobane ho jana botsibile a ka be a saka a thakgisa morena wa kganya sefapanong. Empa ho dutse jwalo ka ha o ngodile ho thwe taba tseo Modimo o di lokiseditseng ba o ratang ke tseo leihlo le sakang la di bona, tseo tsebe e sakang ya di utlwa, tse sakang tsa itlhaela pelong ya motho, empa Modimo di senoletse rona ka moya wa ona, hobane moya o batlisisa tsohle le tse tebileng tsa Modimo. Ke taba ena re fumana lengolo ho Bakorinti la 1 kgaolo ya 2 temana ya 7 ho isa temana ya 10. Batho bohle ba lokela ho tseba hore sohle se ngotsweng ka hara Bebele ke bakeng sa thuto le matlafatso ya batho. Taba ena o ifumana hape e tiiswa ke lengolo la Paulus ho Baroma kgaolo ya 15 temana ya 4. Mme hape ke motheo wa kereke ya Kriste e tshetlehang thuto ya yona hodima yona. Kereke ke ya ba ruta e sa sebedise Bebele, tlebe sena letho leo e ka tshetlehang ditaba tsa yona teng haeba Bebele le siyo. Thuto ya topollo ya batho ka Jesu Kriste e eme jwalo ka lejwe la ntlha hona moo Bebeleng. Thuto ya topollo ya batho ka Jesu Kriste e eme jwalo ka lejwe la ntlha, foundational stone hona moo Bebeleng. Taba ena ho ifumana e bolelwa ke moapostola ho ba Efese kgaolo ya 2 temana ya 20. Batho ba fepjwa ho tloha ho yona, ba fetjwa manna, ba fetjwa ho yona thuto ya ho phela le ho phedisana ka lerato tlotlisong ya Modimo. Ke a leboha ngwaneso, ke kopa hore ka pele nkebe se ke ya tabeng ya tshebediso ya Bebele. Hore sepheo seo sa Bebele kapa sepheo seo Bebele e fanweng ka sona se bonahale, ho lokela hore Bebele e sebediswe. Re ke ra tshwara Bebele fela ga be re tshwere lentswe la Modimo, re tshwere buka eno. Re tshwanetse hore re e sebedise. Ha e sa sebediswe ha ena ho tsejwa, mme ha e sa tsejwe ha ena thuso, hobane e ba buka fela e dutse moo. Motho a ka botsa potso ya hore hantle ke mang ya lokelang ho e sebedisa. Mohlomong ka tswela pele ho botsa hore na le batho bao e seng baruti ka tshebetso ba lokela ho tshwara Bebele le ho e bala na. Mo nang le potso ya mofuta o karabo dipotsong tsena ke hore buka ena ke lentswe la Modimo ho motho e mong le e mong. Ka lebaka leo e ka sebediswa ke motho e mong le mong o sa kgethollwe ka tsela efe kapa efe. Hantle mekgatlo ya Bebele e etsa bonnete ba hore buka ena e a fumaneha ka mokgwa o ka fihlelwang thekong ya yona bakeng sa motho e mong le e mong.
seo re ntseng re se bolela wena ngwane se ntseng ke se bolela hona jwale ke hore sethathong buka ena e ne ile matsohong a Bajuda empa e ne sa lokisetswa bona fela. Taba ena e tiiswa ke moapostola Isaiah kgaolong ya 11 temana ya 9 moo a reng a ke re bale mme ha o sa tla etswa hampe ha o sa tla hlola ho sengwa thabeng yohle e halalelang yaka hobane lefatshe le tla tlala tsebo ya Jehova jwalo ka ha metsi a aparetse lewatle. Ke Isaiah kgaolo ya 11 temana ya 9. Efangkgedi ya Mareka yona kgaolo ya 16 temana ya 5 le ya Mateu kgaolo ya 28 temana ya 9 di tiisa le ho bontsha taba ya ho ruta e le taelo e tswang ho Jesu Kriste ka sebele sa hae. Hona re ka ho bolela ka hore batho bohle ba lokela ho e bala le ho itlwisisa mme ba e rate hobane ke buka ya Modimo a etseditseng hore motho e mong le mong a tsebe ditaba tsa yona. Ena e latelang ke methati e meng e ka o thusang hore motho hore o ka tseba hore o utlwisise le ho sebedisa Bebele. E re ke hlahise mekgatlo eo kapa methati eo ke lekang ho bua ka yona. Mothati wa pele ke kutlo, ho utlwa. Mothati wa bobedi ke thuto. Wa utlwa hore lentswe lena kutlo ke lereo leo ketso ya teng e leng ho utlwa. Lena thuto ke lereo leo ketso ya teng e le ho ruta. Ha re shebeng ha kutlo e le o mothati o ka thusa hore motho a ka sebedisa lentswe la Morena Modimo. Kutlo. Dipalo tse latelang ke mohlala fela wa hore Bebele e lokela hore e utluwe mme batho ba be le hona ho imamela e sita le hona ho imamella. Ha re shebe Luka kgaolo ya 2 temana ya 19, Luka kgaolo ya 11 temana ya 28, Luka kgaolo ya 10 temana ya 16, Mateu kgaolo ya 17 temana ya 5, Mateu kgaolo ya 24 temana ya 15, Johane kgaolo ya 5 temana ya 39, Joshua kgaolo ya 1 temana ya 8, Deuteronoma kgaolo ya 6 temana ya 6. Sepheo sa motho malebana le ho imamela kapa ho imamella ka polelo e hlahang Bebeleng ke hore motho a tle a hlakelwe hantle ke polelo ya Bebele. Taba eo e tibisa ka hare ho yena tsebo le kutlwisiso ya Bebele. Ha tsena di le teng di tla fela di tebe ka hara kelello mme di laole bophelo ba motho. Ke mothating ona wa kutlo ke ona wa ha di le teng, ha motho a utlwile tsena tsa di utlwileng di tla teba ka hara kelello mme di laole bophelo qetellong. Ya bobedi ke tse thuto. Jwalo ka re se re boletse ka mona ka se ke boletse ka taba tsena, thuto yohle ya kereke e lokela ho nka Bebele le motheo wa yona hobane Bebele ke buka ya kereke. Thuto ya batho ba ka e fumanang kerekeng e tla nne bolele hore bophelo ha se ho ja, ha se ho nwa fela, empa ka hara bophelo ho na le mathata, ho na le diqholotso le ha batho ba le jwalo ba ntse ba phela thatong ya Modimo. Le ha ho ntso le jwalo batho ba ntse ba tshwanela hore phela thatong ya Modimo. Ha motho a sa tsebe tse ka hara Bebele, a ka tseba jwang hore ditshepiso
malebana le yena di teng tse ngotsweng ke Modimo tse amanang le bothata bo a kopanang le bona. Wa tseba jwang? Hape motho a ka tseba jwang ditiiso tse itseng tsa Modimo tseo ho seng bobebe hore di ka sisingwa ha a sa utlwe thuto ya lentswe la Modimo, e leng Bebele. Ya tshwereng Bebele o tshwere letlotlo la nnete, leo a lokelang hore a le tsebise bana ba hae kapa batho bohle ka thuto. Sheba taba ena kgaolong ya 6:7 e reng o tlo o di rute bana ba hao, mme o bue ka tsona, mme ha o dutse tlung ya hao, le ha o le tseleng o tsamaya, le ha o ya robala, le ha o tsoha. Ante ho Pesalemeng ya 78:5 teng ho thwe, o betse Jakobo bopaki, o beile molao Israeleng o a laetseng bontata rona hore ba o tsebise bana ba bona. Ante Mareka kgaolo ya 16:5 Morena Jesu re a ba re ho bona, e yang ka lefatshe lohle le bolelle ba bopua bohle efankgedi. Bebele e tla be sa sebediswe hantle haeba e ka sebedisetswa ho itlhalefisa ha motho, empa ho sa re letho bophelong ba motho ka boyena. Dinnete tsa Bebele di lokela hore di phelwe ke bohle ba balang Bebele le ba utlwang thutong ya kereke. Kutlo ya lentswe le tumelo ho lona le bophelo di lokela ho tsamaya mmoho. Ke hona fela ho tlang ho bontsha molemo wa Bebele. Bukeng ya moprofeta Jeremia, Modimo o nyatsitse ba bolelang lentswe ba le rehella ka hore ke la Modimo. Ha o sheba Jeremia kgaolo ya 23:31 e reng, bonang ho bolela Jehova, ke na le tseko le baprofeta ba itherelang puo, ba re ho boletswe Modimo, ba nkgumamella lefela ha ba ruta dithuto tse leng melao ya batho. Re betse re bona itiiswa hape ke Mateu kgaolo ya 15:9. Ngwaneso ya ratehang, Bebele e thusa batho bohle hore ba lokiswe, o sa tsotelle hore ke ba etsa dibe ba jwang. Ka lebaka lena bohle ba dumelang ho Modimo, Bebele ya tsebisa hore Adama wa kgale o ntse a le teng. Ka hare ho bona. Taba eno e bona ha o bala lengolo la moapostola Paulus ba Efeso kgaolo ya 4:22, empa ba ka mohlobola ho apara Kreste. Ke ha fela batho ba ithuta Bebele ba ka tsebang hore ke dikarolo difeng bophelong ba bona tse lokelang ho lokiswa. Ke ho yona moo motho a ka tsebang se thabisang Modimo le seo motho a lokelang ho kgutla ho sona. Modumedi ofe kapa ofe ya ratang Modimo o tla rata le hona ho sebeletsa lentswe la Modimo, Bebele, le haha motho hona tabeng ya ho rata Modimo le ho mo sebeletsa. Ha motho a bala Pesaleme ya 110:3 o fumana mantswe a reng, setjhaba sa hao e tla ba se mafolofolo ka letsatsi la ho futuwa ha hao. Ka bokgabane bo kgethehileng ba batjha ba hao ba ya tswa pela hao jwalo ka phoka e tswang popelong ya mafube. Hona ke ho etswang ke batho ba tsebang Modimo, mme jwale ba mo sebeletsa ka mafolofolo ohle. Efankgedi kgothatsa batho ho ema ka mafolofolo bosebeletsing ba Modimo le hore ba phele bophelo bo kgethehileng mahlong a hae. Molao wa Modimo o tataisa batho ho fihlela o ba fihlisa moo ba lokelang ho ba teng. O ntso ba fa tsela eo ba lokelang ho ya ka yona.
dipalo tse latelang di tiisa taba ena ha di re mohlankana o tla hlwekisa motsamao ya metsamao ya hae jwang. Ke a ela hloko ka ho e bapisa le lentswe la hao. Psalm 119 temana ya 9. Moprofeta Mikia yena o re, wena motho o tsebisitswe se le molemo le seo Jehova a se batlang ho wena ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Mikia kgaolo ya 6:8. Anthe moprofeta Jeremia kgaolong ya 15 temana ya 16 o re, mantswe a hao ha mphihlela ke itjheletse ona, mantswe a hao ho nna ebile thabo le nyakallo pelong ya ka, hobane ho rapetswe lebitso la hao hodima ka. Jehova Modimo wa makgotla, kaofela dipalo tsena di supa hore badumedi ba lokela ho sebedisa Bebele le ho utlwa e le hore ba tle ba halalele jwalo ka Modimo a halalela, ba halaletswe maphelong a bona ke yona. Ka nnete ke a leboha ka thuto eo re e faneng ka jeno lena. Morena se ka ba le wena ngwaneso ya ratehang. Kgotso ha re ke re rapele. Ntate wa rona le hodimo, boithuto ba rona ba lentswe re ithuta ka wena, re ithuta hore Modimo wa rona o Modimo ya jwang, ya matla, mme ditaba tsa hao hore di tle ha rona o tlisitse lentswe la hao le ngotsweng ka hara maqephe Modimo wa rona a Bebele, mme moo ke hona re fumanang tsela, ke hona re fumanang nnete. Hlonofatsa mmamedi hohle maleng hona teng ka Kriste mmoloki. Amen.